Kapatisi TV. Kajingnya bikinna Madhya Pradesh nakada ko jingdi udawai jirho Kolrif mentangala poi saka arphongot bat ka sarkar Madhya Pradesh klo hukum yaki pulut jongka bagi dibenlit no marmar Chennai bat Kanchipuram pan Kemyu Uttara jong company kabashna yaki ngadawai jirho kipulut ke Madhya Pradesh mentakla mi benlit Kemyu Uttara jong company Ker phongo ki khna ki bayap ikin thop khanyongon na Chindwara arngut na betul berwena pandhurna kerbasan ngut pat Hanakpur kidang don happening kajing sitamjur. Kalkum gajing tok ki benya ala bahaka ding adawai jirho Kolrif kidang ki chemical ki bakta yo khlai jong ki khna bat mentala lab bakadan ru gajing kta saha ka jabing. Ka sarkar Madhya Pradesh klap menapat ba shaman la kishnang bakim deshu on pindi yagan adawai jirho yaki khna. Hey, up! Ruko! Shwa fin shet da ka jo shi ka jo ko umpnyang balapin don kam. Up shwa, namar ka ne ka kta ya ka kot ka kya jong fi pat kamar yang rukum jo. Da ka ba shet da ka ne ka umpnyang kan tau bonjat ki jingpang. Henry, pim day pat bante shanala ne bantang pendo no. Henry, minta ka ruko neka repurpose use cooking oil scheme kala ban pen kala ya kane ko umpnyang syaka biodiesel tinamar kata lemba ka ruko kakot kakya par kamaryang rukan umktasyo Pen rius pa ya kaktin la jong pen dam kam ya kabakan kiyo kaktin khasi kaktin la jong ai kan roi kan pa balai phi ong gate habangi don la jong ka kentien khasi kerdop lani phalor beli lani khang ya ka tu ka phalor ni ju ya ong saka weipan ka kentien khasi kam ju ong ban ya kiu yau up hindrangi kiu yau thep tu daya kan mau kendit ho Lapan mi da Kapatisi TV na kabenta ka jing mentoy upat ba